Hai menaza ibeting chua ilung tapen mene na mai kapai kyo zis na sumai kumbara sam news kadering sa CHUNA Times biagana pungwangara dalay. Iraq dege danai kapai kyo zimingi hamamai ge kat ya su roket kuhumelim hang ze kadai kelim kaluze pokperem ro il al Assad airbase American troop bambabam ge kapkai bene US pai dung kazam lay kachewling. Marasam pong mena saze kat yusa roket kuhumelim hang ze kadai kelim kaluze pokperem ro US pai dung ne pepeite ze Islamic State wang kadai to kubong mabodu ngirias pa mabow kadas ze bambam ge dai to de lay zai patay ge bambe klodu apo dumpok misunga dai to ga de lay ze sale US de guspay dung bambam ge dumpok dai to ga beze irang dai na Hamas zai Hezbollah kyang na na bagwak lu ze punui kyang na go zemna pathodi ko ze Israel dai na de cheni bezigne prensi ze kumberu ka dai range samre kyo ga ze bam bezigne Pentagon ne US de gu spy mramadu Middle East de ge milung ka haru zen kyo hang ze bambe tun sam kyo razai Israel de dum gum rahange US ne punui guspay dung misonga Middle East de ramage langut ko lo betsang ge de leng US President Joe Biden na Vice President Kamala Harris tu apo doge pelam pelana ranglia ga dele sige US de gu hangya pe President Bambiki White House ne sa se US ne apne gu spy dung gumra hang zege ne zai dum bokran me ngiwang bara me prenchi je pokak rai ulei ze kachewleng US ne sa ze Iran de na Israel de du ngiwang be gumra hang zege ne sungkling ge nei di bara me nai adu ilunge te pegri submarine misonga kai zela le zai ne nei limbegri ramedu misonga te lung rahang kai gai zela le kachewleng Bangladesh de gu hanglia pe President Muhammad Sahabuddin ne samhepet kaize karabi tinge Bangladesh de gu body pe de ko be pui former Prime Minister Khaleda Zia du kabang ki gine te beding kum changna ze krute set kum gine bangani be pui du nje phet pe kai rahang samhepet kai deleng aipo samria hepet ka be ze Bangladesh opposition party gu members ramadu danai ka pai ke ziming damai ge samhabin samongalu bechange president ne samhepet kai deleng ke chewleng Zia pating kum reaction ate set pui ze Bangladesh Nationalist Party gu bampe chairperson lei zai Khaleda Zia du nim te be corruption zegne tingkum krishna ria kabang gi bam rahang hepet kai de le kane Zia pangi ma pe zegne reugi gina bangze kadam te pedolak sebam de le Teti beteni kakramege Bangladesh dege lisina mabone government job kota zegene protest bege map thomak pege rensi ze to konsia bepepe anuina ngodele sai Bangladesh pedena ramene Sheikh Hasina ne sokri tebe lugai lakse fu hindi rame loro te pedu ngodele sai danai ka pai ge zeminge hamamage protest ramene pnira taze dakanam dige Hasina longbe kime honggut sai Bangladesh de gu hindi ka tulemerame suket lungket hange karo babam Parliament building honggut se tension bedu anuina ngodele Bangladesh de gu Prime Minister Sheikh Hasina ne danai ka pai ke ziminge mama ge patapang yu gana tang so ga luz India de me pakwang ze Hindan Airbase Ghaziabad Uttar Pradesh Delhi nambi da ge so ga zala le zai marasam pomena sa ze Sheikh Hasina ze Airbase gu safe house ke bam na le ke chewleng Indian Air Force IAF ne India dege dilang be multilateral air exercise ne lebegri rame tinghu ge limka libe tariam Tarang Shakti 2024 zinai ka pai ke jesro damai ge tetkyura lepet kai deli Tarang Shakti 2024 nen chet kai beze India de gu haremro ki beramenai Indian defense capabilities to chi duibe nu ne to ngam duibe kadere de di meso ge lega ize kadere de di nai habagok lu ze ta tun sam gulei ka chewleng Tarang Shakti 2024 tarim se face kana karai kana te je tet ke gulei ralang be face se kapai ke je srokne chuze kapai ke je krumdai 6 August to 14 August ka chang Sulur Tamil Nadu gene tet ke gulei zai pakana be face se kapai ke je kai skui gene chuze hechit ke je krumdai 29 August to September 14 ka chang Jodhpur Rajasthan gene tet ke gulei ka chewleng Marasam po madaga Air Marshal AP Singh Vice Chief of the Air Staff ne ntewe mana sogan dupet kaize aipo Tarang Shakti 2024 taremge kazogara me kadere de di me countries 30 me wangze kazoga gulei ke chewleng Sige countries kreme Australia, Bangladesh, France, Germany, Greece, Spain, United Arab Emirates, United Kingdom, USA na Singapore mene punigo nelembegri pepetse kazoga gulei zai kadabe country kriteset mene Tarang Shakti 2024 ge tetkebe pira wangulei ke chewleng Zai apo tariamge India degene katlebe neilembegri reme Indian made aircraft Tejas, Rafale, Mirage 2000, Zagor 9, MiG-29
nei lembegri reme tinghu ge limka libege ka zoga gule je salai Indian sokrine jimai ka pai ge je srok damai ge Bangladesh de ge ka box bam be de ge sambe bin samwangra all party meeting hange kugai je tet ke gai de lei political party mi songa maram gu hingde ka tele maram me wang roga lu je Bangladesh de ge ka box bam balam ge sambe bin samwanga bi hi ge India de gu halama ka de ge tim sak je pasui de pe external affair minister S Jai Shankar ne de mena so ge Bangladesh de ge peti belam plana rangla gai de lei Aipo all party meeting ge India de go bodi pe mera me zoga me ze defense minister Rajnath Singh home minister Amit Shah parliamentary affair minister Kiren Rijiju nai union minister nai BJP president JP Nanda nai opposition party rame ge zoga me ze leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi TMC NCP SP RJD SP DMK ne wangze ka zoga de lei ku chule Manipur Chief Minister N. Biren Singh ne danai ka pai ke zeminge mama ge Manipur Legislative Assembly hindi ka tlumera me suket luket hangya ka robam ge rangya ga ze jikum ting kum chang na ja ka chum ke pe ke je chum me de 3 ge ki me zet nai ku ki zo ka ke ma pa thoma pa ge ne herensi je to ka se be pet se te re ji ge ne de to ka ba ka ki changkrote set hai chum reaction market me lung haro zela le chi me ro ge ka ki changkro me dai ha te se ring yus na ma ane relief camp siki nai loket ke bam kulura ki tlo ga be temporary shelter ke bam na le ke chuleng aipo samze emle Suraj Kumar Okram ne Manipur de ge box bam zigne relief camp ge bam de palamsi mi ga nei ze Manipur sokri du noga be hi ge Chief Minister N Biren Singh ne poka ka de leng Chief Minister N. Biren Singh ne saze internally displaced person raise gene penu ki soluze siki bamrame mi pe mi riak palana teuze sangkrote set hade ser hadai ko chumla leisai mi pui mi riak palana teuze sangkai ket hai no hadai mi ngeu sai hana me raha me teuze sangkro ko no high school riak snas na sai le me na me teuze sangkro ko chum high sna riak sro ko chum bamna leize salei Chief Minister N. Biren Singh ne saze raise gene penu ki soluze siki bamrama hange Indian sokrina ka charangkang pepet ka beze chunara ka chang kro hainong kaimingeu lak ringeu medai pepet kai zala leisai Manipur sokrina ka sarangkang ka sa kai si gai ze chuna a plana teze kro haichum reaksnas na telung rabam zala le ga chele Manipur Chief Minister N. Biren Singh ne danai ka pai ke zimngeu mama ge rangchi cha kai ze Mizoram Chief Minister Laldu Homadu Manipur de ge kimezet nai kukui zo kakke hetere te zbam de ge de CE ze ge danai bam dai rahang kimena kukui zo kakke sampo pe interlocutor hange kalanga de leize sabe morong sam leize salei Chief Minister N. Biren Singh ne apodoge Manipur Legislative Assembly hingde ka tulumra me suket lungket hange ka robam evening season tingi gi ke samabin samong bi hige sapsulu ze palam plana rangchi ga de lei N. Biren Singh ne saze tati ben dui ke huzing ka set July 28 ke Niti Ayod meeting New Delhi namdi ge that ke bi hige pane India de go Chief Minister misonga medu hadole zai North East Longlia go CM le na du hadol ze hadodam sam ga de lei ke chuleng Chief Minister N. Biren Singh ne saze Laldu Homaze Mizoram de go Chief Minister Kachi be pe changze Manipur de kyami wangra pane kugai bi lei kane kada be de ge ki gam bak lei ke chuleng kachule sidu social media oglet ramene marong sam rame lepet kai zebam de leize palam rangchi kai de lei Paris Olympic 2024 ge India pe bezine Niraj Chopra ne javelin throw hatui nu ne hengeu halit ben thage 89.34 meter ka chang hengeu halit ben thage tu pet se javelin throw final hange qualify te peteleng Avinash Sebel ne India de gumi pe miroge ralang beteze 3000 meter steeplechase 3 pakpen thage de number men sakapera thabege qualify te petche Paris Olympic 2024 final ge India de klete zen thago de lei Men 3000 meter steeplechase final je kapai ke je te set Stade de France kene thagule je sale P guys ranking gani melai ne du to de lei azina lungta pen men mai gumara sam news CHUNA times agane lwa gai de lei